Cotu की economic blockade Assam rifle Yanaba Honabada Mimang Famba Hybadu Thokhre Lai Paibage Iho Loisanaba Manipur Tuan Makal ki Central Forcing Manipur Thamli Counter Insurgency Su Indo Myanmar border Yangsan Miki Thaudang Su Manipur Center Tharkiba Assam Rifles ki personnel Singnatori Singthaningai Oiba Assam Rifle ki Thabak Thorum Kayana Manipur po Tangdo Laitana Lehen Mateng Pangi May Kaba Sinzak Papa Logi Mayok the Tabak Lokat but Sing Tabaya Tabak Sing Todanatana Mapun Si Fawbakali Manipur Hybama Famasi Saru Karakanatan Ayambadi Disturb Area Status Lautoliba Mafamni Status Assam Rifles ki personnel Singna Underground ki Kedar Kanomi na Captain Hat Carboni Kulai Paiba Narol Sing Aduna So Security Force Kayama Hat Kibale Carboni Masidi Lalobi Irangaski Warriors in Purk Chibafawa Masigo Masidi Adamak Tolakadabani personnel Sing as in Disturb Area Status Labor Mafamda Matok Tobi Damak Thokhre Senfam Amasu Tagi Tolop the Hablibani, Masina Talibadi, Makoi Kotunkingai, Oibama from the Tabak Tori Hybani, Pumamang Asigi Matakta, Matok Pantok, but the Sentence Force person, Amasiba Tolagadi Maki, Mungan Napamio, the Achopa Senpamapi, Masigi Sumatakta, Imung Aduge, Tabak Tobangamba Mio Lergadi Tabak Sang, but the Kotong Saba Fangali, Masi Pumamang, see Manipur Kumba Kotong Tiba, Tokuyabama from Sing the Akiba, Amasung Ninganava Yogana, Tabak Tojanabani, Maramaduna, Handakta Bisnupur District in Namboda. Second the Sing ambush Tarutona control the Suba Assam Rifle personnel and hard key aduga personnel Mangaman Aso upon Nangan key Taudo Pang the Willis Niam India citizen Amo and Mipum Ayaman condemned Tony Adobo Satter Kiba Embosam so Missi Minagi Todo Adodi Normani Hina Laura Pasuyai no one at no the Adamak Tolga double Lerabani Masibo Tolo Hybatargati Kolai Paiba Kamus and Adugi Matakta Logo of a chap saba Tabak Lokat Amso India Goming and Nintina Wari Sanaduna Moksaki Punsirol the poor Kaktana Organi Masihek not Kaiti, Mama Kaki Mamitiki Pirang Lepalaitana Takigani, Mapa Kainer Masaki Tenta Conchana Adamak Nilakigani. Nambol the second of a current ambush Tarotuna, Assam Rifle personnel and Hat Kiba, so Atopamana, Son Kiba Todo, Adu ambush Tarkiba Adom Yam so, Wakat me from Pamduna release Satuna Yanindo Fondonarki, Manipur Governor Azoy Kumar Bala, Manipur Sub Secretary Purin Koelamsong, Political Party Kianasu, Noita Fondopagalona, Condemned Torki, Unite. Anaba Mina Mibo Harpe Todo Kudim Achumani Amazon Topum Topuni Hybrid City Mio Kazik Kakna Oigani, Ayamba Manipur Miamna de Todo Adu Yanin Kide, Lake Kidabasing Adu Sumio Bani, Makoisu Imu Manung Lake Marmaduna, Makoyani da Siki Imungi Muising Adu the Satirabat Satian Panglongani, Wakal Letaram Loy, Makoya Masamasu sing not Taramani, Masimana, Muebakuna Mayota Toba Tabakamani Hina Lobusuyai, Empuski Power to Hek Pangbaga, to a young Mafam to the State Forcing Sansilaki, Masigi Sumatakta investigation, Nitis and Satabahoki, Todo Adu Tokyo Matung, no Hegan, but the Empus Adu the season of Haiba, Morti Benamas or recover Tobangonki Adubo, Kulai by musing Aduti Manak Aduai, the Amafava Labor Ternaki Adubo, Makoi Fanayam Haising the Lolagasu Empus Adugi Marum, the Canal Labor Hibas, Soy Sweden Potokangoni, Masigi Sumatakta, Senabasing Sweden as Farakani, Tagai Senamaki, Asigomakali casing a city and I and Adam Pakigani, Makoi the police number Pangla Senabasing Panama Honarakani Adokana Mitini Deki, Ni Manunda, Huni Manunda Papangam de Hydra propaganda over the Arambo Ogani, Asumna, by people Mamma Mayonaring, see that person and hard giving Matanga, Lengan House Paupomatic Sabat Amata Lokotabagi Mayota Committee on Tribal Unity Kotuna, Numit Humni economic blockade Satagani Hina Taurami, Asigumba, Miat Mipungi Tabaxing a city Kayong the Sup Police Nataga and I and a Taraita and a Tadopa Tauroi, Mamang the Sutokide, Police Saur Bataudama, Pangtok Batarang Touring a Sida, Assam Rifleski Kanguna, Yanaba, Nungsibinaba economic blockade Korokpan Hybay, Embus Adu Koki the Satabasunati, Assam Rifleski Kangbo Madani, Assam Rifleski Kangbo the Embus Taroga, Person Mayamat Kibasulake, Madame Duda Koki Loop Amata, economic blockade lighter than a Candian Power Tower Kide. Handa Kakta Hybadi Cookie Mighty Yana Marak buffer zone same to state Amada, Leva and Tokum Linering Gitanza Asida, economic blockade Lautor Persona, Kundaminari Purpsing Marak that Noina Hena Tokani, Makona economic blockade Kokibagi Maram Duda, Paliba Wafam the Lamdamasida Moksaki Pim the Hansel Hanui Pandamda, suspension operation for quick Pinaribani Aduga, some the embush to Dona area person, Harpa Amasong Son by city security force power Lema Tadabi Tanfamni, Asigumba, Momoto was a free movement, reason to sing by Ink Tapa Hansel Hanui Torang. Matokana packet Kadariban Hina Sukoto Hungry, Matangas the Panjani Wafam the National Highway Hybasi Mete Katinate, at a poor Mayam Amagisu Yauribani, Masigi Sumatakta, National Highway Asik Konai Mayok, the Tabak Kangu Karakim Kutta Tadon Ladybani, Leva Asik citizen am Obi Wakalda, Yumpam Oirati, Civil Society, Tagoda Tabakarino Hybakangman Hen economic blockade Maru Oi. Ngarang the kids and Horapa Gst 2.0 say India middle class family long missing Amadi Misa Miam the Acho Kudung Sabama Piragani MP Sanatzawa.
Angkai teruk soba GST Council ki meeting ayaba pido na ngarang dikit chana bahawraba GST 2.0 ase India ki middle class family longmi singda amadi misam miyam da achoba kudong sapa pido na leba ase Malayam da ahum soba economic power oyana bo honari haina Rajya Sabha ki MP sana zawal isem Prime Minister Narendra Modi amadi Union Finance Minister Sitaraman bo thagat pa Fong Thokhre ngasi Imphal ki nitai fat chut hekta leba PCP Manipur Pradesh ki Thambal Sanglen da pangthok pa pau gi mifam amada MP sana zawal hai Anouba GST 2.0 reform sida automobile yawba items sahumga humdramanga gi hana leramba mamal gi hongdaragani reform asida hana leramba 4-tier system adudagi 2-tier system da semdolaga goods and service ayamagi tax sat manga amadi tarani panda oragani मान मखाता ना हाई अनोबा GST रिफॉर्म सिलेबा असि पोवारी द मयक लाना लेहौरगनी पोट से ममल होंग तरकमना पोट से दुबो लेबी नब कस्टमर मसिंग हेंगलकनी पोथोक पोथोक के अनिंगबा अपामसो हेंगलकनी पोथोक पोथोक नब होनबदा मियोय क्या थक पिरगनी हाई की अनोबा GST 2.0 सि पाक सावरबा इंडिया की मियाम द पीबा अचोबा खुदोपोल अमनी हाइना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन फोंदोखि वाफम अदो असुबा मकनी हाइना MP सना सोबले सेमना मखाता ना थगत फोंदोखि